BJP के MLA Paumilan Hawkip disqualified Tonava Wakat Craze in Menabulakula Pathorangni Paumilan. Tado Amadi Mete Puruki Lusingbani na Bharatiya Janata Party ki MLA Paumilan Hawkip disqualified Togoda Behind India ki President Wakat Craze Governor ki Kutang the Pisan Giba Wakat Se Edu Matungina Sakor Assembly Constitution ki MLA Oiba Paumilan Hawkip Harvimi as India ki citizenate Any cookie tribe Hariba Mahaki Puru Asisu Kumza Solution Samapon Hundramari the Mahana Pokimatamda State Schedule Track List the Yauk the Hari. Police Command Ani Hakiva Kesta Senaba Tamilan Mate Bell Pirgani. Kumza Solution Kunmari Janawari the Tenopol District Kimore the Manipur Police Commando Ani Hakivagi to Haktena Senabani Haiba Cookie NP Manipurgi spokesperson Tamilan Mate Guwahati High Court Bell Pikre. Police Commando Ani Hakivagi Maral National Investigation Agency na Tamilan Mate ki matata unlawful activities ek ki makada case ama restart tokibani hokiba sokol sa nimita Justice Michael Jongthang Khoma amadi Justice Kalita ki bench na ki madadi kumja solution kunmari ki January 13 Tenopol district ki Mori Bazar banakta police person ani hat ki bith matang de NIA na matuan tuan ba FIR ani restart tobot thenare jamana thadu amada tuan ba FIR ani restart tobole na case Animak Marirena Tamilan Mate Paki. Wakom Rohit Kabumete Purukime Amasukes Assassinate Heidi. Tamilan Mate Bubel Piratuna, Guati High Kona Haiki, NIA Gisip, I Arda Wakom Rohikiming Yogdi, Sakang Daba, Koki Militansina, Hibanatana Todo Adushanaba Mishing Haltina Pande. Assembly the Nagi Masak, Harley with the Lupa Crow, Tarek Lag, Drantisina Krehabi Watok Torole. Logi matung ini Tagalaga Maraleba Kudimok Serak Pangani Speaker. Manipur Legislative Assembly na mga masa amadi Harley with the Lupa Crow Tarekalak Hundain to Sinakre have a wato amotorle. Hilamasigi matang the Indian 2 degi power manahai, Hokiba Zulai ani degi Kunipan power the Assembly na Lupa Crow Niga, Lak Marpunipangi, Ngag Sinjak Leki, Haribatam Asigi Manunda, Pumdi Yauna Harley with the Lupa Crow Mariga Lak, Marpuma Sinaki, Hina. Maral Sirakli, Wato City Speaker Budi, Maming Palakide, Adubu Manipur Legislative Assembly Speaker Nadi Todo Adut Sizalaba Matung, Maraleramba, Log Matung Ina, Adum Serak Pangzagani, Hina Shanturakli. Su Moto Case Lakot Kre, Catholic School Kansipu Namasaki, Manga, Subutanga, Ribangang, Amapubagi, Todokamay Lena, Manipur Commission for Protection of Child Rights na Su Moto Case Lakot Kre, Commission ki Chairperson, Kaisam Pradeep Kumar ngarang thokiba order amagi matungina sahi noriba angang phubagi matangda apokpina wakapagi video ama social media da thadorok thenare mahilosang sing da sahi noriba mahilosing book corporal punishment piba haibase lona yade protection of child rights act solution ni manga right to education act solution ni mapan jubilant justice act solution ni tara manga amadi mailena ba act singi makha da thodok adu kupna yengsalagani hairi constituency ani the voter list sanbasing Mirip Ebayaroi Supreme Court. Tungan ba constituency ani da voter list ba miyasing mikal da mirip Ebayaroi hai na Supreme Court of India na phungtokre. Uttarakhand gi State Election Commission na file torake ba appeal petition ama dismiss torda na Supreme Court na hai ki. Constituency ani da voter list ba miyasing mikal mirip Ebayaroi Uttarakhand gi State Election Commission na asigo mukal miyoy ama mirip oina na ba tharang lakhot ki bagidamak lupa lakh ani fine oyan thina basukhan kre. State Election Commission ki thong adu yaning da phutokla duna Uttarakhand High Court na High Ki madudi State Election Commission na local liba thorang adu Uttarakhand Panchayat Raj Act solution ni gatra troki mayok liba thong obina aya pihom tokte High Court na aya pirakidraba matung de State Election Commission na Supreme Court da wakat ki bani High Court ki bayal adu sagwala da Supreme Court na High Ki madudi liba asida sana riba logi mayok ta State Election Commission na sigo mukal gi thorang amata lokot pa yaroi Supreme Court ki YL pikir matung da Congress na BJP amadi State Election Commission ba kanwang da yaning da phungtoki social media platform X da thagalakwa warol amada Congress na hai ki madadi BJP na leba asigi mafam punamak da vote huran gi thok jathare haina Supreme Court ki YL asina mayek sena takle BJP na voter singi maming hongto hongjin toroga tongan ba constitution singi voter list da yahon na ba thorang ama matam sanagi mang dagi lakhutna lakli haina su Congress na maral sikhi Constituency ani ki voter list chanba miyoi ama BJP ki Uttarakhand ki panchayat mikal merek oina widamakta matangda opposition party sina High Court ihan hana wakat ki bani High Court miyoi edu merek oibe yaroi haina YL pilakota ki Supreme Court wakat ki bani